Let's go guys, good morning. Biyahe na punta at mong ruta ron kay Budlaan. Sige, let's go. Yee-hee! Morning. May kusgan kay diri sa Budlaan. Kani ikaw. Muna si David urot. Kapoy nang kita. Hi.
Tatay. Uy, ano sa Abel? Di ay. Morning! Hindi pong bridge eh, no? Kalimot mong gurgusdaan. Kano ko kabalik, oy? Tagligid Dako kayo. Galapula pura paggabay. Nasa dapat inyo ha. May pool ka trabaho? Pagturito? Sa pagturito? Good morning! Subscribe! Gal-bagal sir.
May buntag. Karon pa ka sa kadre. Pero sige, kag-bike. Sina. Oh! Okay ra ka? Nga, kuskan ka na, Sir Dave. Kami ko yoga ato, sir. Ganina. Taga manufacturing 1 man to. Nagamo adapit ba? Ipauna na ko sila kay alas 5 man na sabot na kompleto na sila ba? Ha? Si kuan to, Julie. Kusgan gito, sir. Way kiki. Kuan. Oh, marag jamis. Di ko gapuhan ng boss na naimo ha. Morning. Good morning. Buntag. Boss, padong na to. Hamas kuan. Lord, una ko gamay. Morning. Good morning. Buntag.
Buntag tanan. Morning. Karo ka balik diri sir? Priya kita. Oh. Wa taga-abot. Oo di ay. Susugan na yung bike. Morning. Kami sa Tatayan sa Usay. Asa mo Julie. Julie dre. Nina ra ka dre? Let's go! Hinay lang ta, hinay. Subscribe pod ha. Saka na may Budlaan. May sakit dire. Hangad ang bike dire. Buntag.
Ayun lang ipagpuso. Kontrol lang. Ngasa, uy. Taas, uy. Saka Bumblebee.
guys. Mada. Wata karisbak.
Morning. Hinahina lang. Kusog itong dulhog ya ha.
mo mang isugat sa kiyanan, sir. Ni-overtake, nigawas ng lane. Suga mo daga sa mong bike, sir. Pila speed na to? 60? Kung kay 48 ra good. Uy, hindi naman madulhog.
Morning! Es Bato de la Rosa. Okay, nastopan ko. Yole, mabuta ka! Nastopan ka!